Lepuye County ya Kisii Muswati Doris Donyabule nigo hawaga kubwati kwa bokonyi go chase skuru yo Burusia Taracha eyu nenchereje moyo wekeranchire cho abetega kubalira ase skuru yo kukwana chingakecho habali muna bwega bogwatani bechisemese ensemeyo nigo bamwakere mbiya donya aso wekeranchire cyali atega kubalira aso bego habaga kubwatuke bituma na bwego ebinto aongo chase skuru yo Koteba ngambu ya mono the team ya Donya Doris umheshimiwa Women Rep Kisii County aliyeteira umwaka ulioera 2024 mukinyuga tatugoko era nango toletera arenge tangi ya 10,000 liters oikeranirie iregio waniapa ya school, the board of management, students, abalimu and the BA. Ningependa kusema shukrani omonena siseni our women rep asago tacho nyansi mbolingaka bogororoke. This is a good gesture in our county, in particular Machora Secondary School. Madam Donya Doris mheshimiwa aendelee kufanya vile ametufanyia hapa. Mungu amubariki mpaka ashangae. Asobwe ngote ambia mono ese timu elia iketangigaiga, we did not go for it, wametuletea mpaka hapa. Mungu abariki team, abariki our county, abariki